narohami di baga seperti kianon. Diari nauli di bulan na denggan di bona ni tao para sianon. Ima napasidung ari-ari ni amang boru nami o pumanipad doli si majuta kamu akamang boru. Oh, lutulah. Lasdo rohanami di gokod do juju muna. Jala itu nunga hubok kami lakin ima eme na merludu. Merludu matong di hamua kapasu-pasu sa Tuhan. Ia gabi boni akamang boru benom muna. Sai gabi-gabi matong akan niula muna. Mati tu. Ia tung gabi itak pei di dulu hamuna gabi. Itak panggurguri mai bisa luhut pinopar ni amang boru nami nabat natapa aru-aru di bagai seperti kianon. Mati. Asa si titik main desi gopa golang-golang pangarahut na. Tuk songon ipa songon eme na berludu na buih pasatami Tuhan amang boru nami. Digo kitu hamma di hamu sikop pasu-pasuna. Mati. Di pasahat du udah Tuhan kadung tubuna di son. Asa tung haru takasa kasikop pasu-pasui jalom muna. Ima sian apara dolikon babakot Tuhamu akka pergelengonna. Inna rohaku imana ma Boru nami. Nauli tulah. Sono peneng torop nami torop sopibi hami marboha bahenom mahamuna soni mahami hula-hula nang lekong anggo hami dang adong diwona pasugi. Oh, ditung sok nopelas maruhamuna. Di lain nami meluau peleko dok itu. Mengwakili siak kami namarha maranggi manopami dipotong baribamu turunai 10 ita ko parenda mulola naupi dang dot inang baumu dot idamu dison nawra mahami unang makurangi rohamuna. Mau lihat ma di tuata di ulau sorma tua nih amang boru nami naburjuan takas do di gokodo jojo muna dinaong titir maranak titir marburu marpahupus ya anak marpahupus ya buru jalan nunga marnini satu na marnono mati uluan ni amang boruon pos dorohan nami satu tok kamu saurdot sator dot poparan ni amang boruku naburjuan pos dorohan nami nang dibotoku ulama botoku sama burun ni raja nabuiho mengayomi akapoparan ni amang burun halani pita-pita nami ma atau mata namar tua de batak asa jongjong atong diuluan manatap-natap tutap pahat dapo kemana ni luluan jupang najinala asa binangan ni si obing binoka di perbetua tusang garma tonga porik tulubang masa tua sinur ma pinahamu nagabe na ni ulamuna oras mana di pangaratuan songoninang di Bonapasubiton name met simpur bagudang song nulu pora-pora nama gudang penging saur madua nang dia kaberekku nah hudul dia kaberitado dia kakar karejo saya dapat akka tambahan pangkat alani dihamu salu nang diberekku si motor nang werekku si raja mulu beolah kami so tulang mulas baruham diramdo disoon akka nagotang tulang monadong bilang terima kasih dia di Siajuron asa pinatik hujur madi to beli tapia manak tu dia beau mangalaka di sima dabotan persaulian asa lomak selijuang lomak so bidabon tu dia beau tong malaka di sima dabotan pasamo asa pirtoki baul-baul pasalong pirma to dinihamu salu napaparan ni amang borkon luju-luju madi hamonang pangomoan asa ini sita batu ama perlinggoman di sibore debatama si Leo tua horas mau di parorot di sopa satu nami ma ulus pada masih nadau baju si nadorok si rokak ni to dini berek kiri Leo tua katiki na mangigot dengan no sada matu pahopu nami nasi duma laosone itu pahopu nami si oloan jadi yang go bere nami si bonita do pahopu nami si oloan dang dison boleh tupe sorpi lasma rohamuna alani batara guru batara mundur bisa kami marnatap kami asa pasaton nami ma ulus sintorok rabu pita-pita nami ma otto nama tua na beta asa si gajah umur jala sintorok pinopar peparan ni amang bodoh nami on batara guru batara mundur siajur mula-mula siajur mula tempat marmula doha gabeon marmula tagapang marmula tuaon
asa mula dia gabe nasa kabon na tuwa mo di paparan ni amang boru nanon. Jala sa tiur sa mga matanyari, rodak sa bulan, ritar sa borang nigala, ulaw sa rumatuwa ni amang boru nanon. Bandamang kundang mula-mula, laos padumo, tukodak soba-soba. Mulai baik magodak siap kabaga nalomak do si pargurguri. Sa dabotak ka nalomak do gurgura ka bangomoa di paparan ni amang boruno meon. Laos padung godak si bane-bane. Sa di bane amat na mertua di bata. Lawang araboti paparan ni amang borunon. Laos padung tu godang liat-liat kasaliat lagi beras. Jala padung tu godak sape-sape. Gabi.
tu dengan mai tago tu dengan pasu. Baik magodak sedia dia ulas padu betul godak hasatan mai. Kerajaan yang baru ada orang sehutat bayi kami bahwa kerajaan yang baru berjuluh kami menghidup tabi Tuhamu asam malabu pusu di basar tikyo takas hubai hidup kami di gajang ni umur di agabion ni kerajaan yang baru namio kami piatong martangi yang goto rupa di bata ang giat ihut di hamu saluhuk na paparanna songon mangihut tamak kasih gajang umur duhot storok pinopar tu juluan ni arion lumomi menok kuberek kami hamuna dina patupahon ulaon persor matuaon na diwak kamu maratar na bigang maruluan na torok di juluan ni Tikyon asa sada matutu tangyang yamat taraja na tasoribada raja ni dongat tubu raja ni boru lumobi mang akka raja ni hula-hula mangidohon to amat tamartua di bata ang giat di pasu-pasu tuat ta ulot ta di basar Tikyon asa martad daya tongsong adian masih batudu songo dalan marokap songo tuak marsibar songo nakbalang asa menutung adong dopedi hamuna di paparan yang mengboru namion na sudah bok rokap ibatudu tu hatta matong rokak gabe rokak haros horas mau nutung adong dopedi hamuna tutu dia kana sumarurat tu toru marburung tu gincang berdak katulabung tang yang ngame tong to mata mertua de bata saya di pasu-pasu matu hamuna tu juluan nyarion akka paparan palumen nyanak palumen diborui benda mangadi kami godang mula-mula godak soba padumu tu godang mangaliati benda mangma gabi
hula-hula nami sinaga do na bitubulu badamang mga musik na bakisi. Tio binayan mata pangahutan bedamang medihang tio las padungu mga tuha sangatan. Bedang magodang mula-mula godak soba dohot godang lihat los godang pasatan nai pasatai Gabi, masalah gabi. Tahu Rudi.
bedawang gondak sobay. Muhatam baik jabang madihani si tio los padung matwas. Mahami asal dia penggawean, dia pahorasan, si calon ipinopernya kalakon tuak katikinan ang ro. Jadi kami mana dong na Ramadan lada? Jangan kamu kodang murah. Oh. Dari bet kamu mah kodang mangajati. Hai mana ro? Sasa isul mo sa lotean, nunga sata ni sok parudin narong sa kaidolo. Sa do pamuna panggabiad do parasani. Madu. Tinahwa tiyoy na binatu panghatan. Bedawang madihari ko tak si tiyoy las padudang at hatan. Mga besok kami ng Barnatapa, manguton gora-gora ni Bonya ni Hasuhuton. Lima parhulu na dong isang keturuan ho parbalok pok kilo siya do luar ribu hajudu. Do mereka buru na dong isang keturuan. Asapol tak bulan naman ni manggule di namaratar na bidang berlulan na gorang na tuwa-tuwang di patupan na sida ondas-ondas dohok mahami maulay. Bay mo ondas-ondas ni hani mangondas sida tuwa. Bago pondang muda-muda pada putus sopa-sopa. Abu.
Asa dia papang gabi dia parwarasang ang liat gabi paparay na ito sa saluhuna liat o mamoran liat nang tuha hamoraon tutulan naron si pasupason na mata na martu de bata bama dia kami gondang mga dati Boleh ada madi hamu perhudulam ni hami. Layon. Naktor sada ang berbagian nami bilan siya nami terduan di gunung saldo mengasa bisa lolat koni atau nape saotik. Morsong tiba song naharo roh layo sama kata haro kiwoi matpung sai dingot dolat kusi eberat kusi dito nga pataruan layon alay tuturi fudian nyariom manang 3 tahun dangarong be kesehatan manang alayang guyuran na terus do ibar lay kuno tuon dan lapula gatang mi harus sinop tuhangu na yanak kan ni lakon akaulon na ringani na tiruhangu na bina ni lakon adorang di moluna dan wal song peraturan namin ay lakon dapat perjulo na dapo anggaran Angga kana perjoi 500 yaddo. Alay no ang hubet kami 700. Songon asa potong muna ya nakon ni na tuon. Oh lolo. Lakon dapat perjulo na dapotong 700 fat. Sapasang alay wa bay no batun berat kusilito ang api alay horo berat na tarin di huta. Batin berat kupi hadang magjaloi bayi mak tenangan memasten dan sia ala dengan nasa kumuat do layon ingot baik tu ada manusia sila pau beretang ke 10 tol tahe tang 10 tol mingma sajelingan tang ke 10 tol bulan doon minggu kedua dari langsung lima usah lima songon hata ni upang ni na itu lakon asal tangarunis metok tu guna semorok tu hari tu ngapu tua asir rohani Tuhan cakari naningro di leuma dihamu pinoparna anak rimis bur peteng torok dengamu satu naso itu asa tu hari-hari di pertukuan huta saya itu anak mau selalu nasulan neron do boruna akal hartua matutu asul masa ketean nunga sahata mi dison dong asofunguan nilayon sian manusia sa do ako muna panggabiat par orang sani matutu jadi kusumoni hatakku balas marohang madalo minopar ni laikon jadi ala no manotok nangani jadi rohakku sanari na basatani Boleh ada mapuk. Besok kami cuma sembuhan nilai kon asal roda sembuh kami badang bari kami godang mulai baru dah mati godang sok balik Gabi. Tarang mak Jadi kapu
Adoran ko mga dito mo, hari maperjulo, betay kabora. Rumah tu masalah tu. Ayok kutu bapaudon. Didiki dung doli au. Saya di podahon bapaudon tu au. Boran naringkan. Jalan saya dia jakot au. Asal pasigarekmu. Anak kasihan bersama mahita tisori. Ini bapaudon do dari tisdaran. Mengnapiga hita pangarahom. Moro siat sekarang umuro buha baju ni bapaudon do. Arai ala saya koni masai pun ringgat di bait tu au. Gabe dok mau arena. Segoleh tong pun ni bapaudon. Jara tiki na bersama kami di sisori. Pator sawati. Oh, Sari buah pangguai Katolik asam masigarekmu. Dua ulian. Saya nya bapaudon mak. Arai mo sama khusus dua mudo tanggo itu ho. Ikut tua kang boleh nok do inung na iya patok ni. Ikut tua kang boleh nok kumodo. Arai mo sigarekmu. Dua Katolik dua masahat. Tiap orang ini semula kami siang sisori nama sowani. Romai dua orang dilema. Jinar masigaret. Karena dia tulikat, mendulikat sigaret ini ba. Jala sangar dong bapaudon. Mas taloro di sisori. Ikut doho anak kasihan. Bangun biau. Saya nggak bapaudon kondo. Baik saya itu, mula sangat kini betong. Saya doh dia mengurusi bapaudon sisori. Doh anak kasihan. ala dak dari gaji ati. Jauh. Ada di dalam apa sigaret ni ba? Lima barangan yang ni. Molo bapak di simani pera dingot de berai. Di mana maniot? Molo kai botol riba, boleh mah kurang maniot. Jadi kita masuk kami serolo. Ang binibon kalau sekolah mada patokan. Lima. Jadi dia bapaudon mau dari harwa ba. Tonaw tu awak ang biniba do kai botol riba na iniba. Lima. Saya pun ada tingkat tu dia nak tuang. Jadi pesan dengar lo. Lima para ada kuara di bawah bapaudon tuau sendiri. Jadi sila kono kutu kamu angkini badoka anak ni badoka ibu tu ni balai ni ba asal abok mari kamu berkat yang di rumah berkat macam sobo nunga gabe bapaudon kona saurma tuau semoga mahu akka peperandak kana poso. Maju tu. Asa kajang na, asa jomen na ni sumur, kajang na ngai bodar. Saya si kajang ur mahu suri peparan ni bapaudon.
Putsi torop pinopa. Matutu. Asa terhaluk kemai batu-batu ni lobu atau rati di batu-batu lobu. Nanak sorma tua mahamu sudah baparan di bapak udah. Jagar pengen di papu. Satu mutu nomor ini, satu nomor nol. Matutu. Sabe solu. Bagi macam nak buat orang aus kan. Orang bonian kisah. Saya bapak udah. Asal 3 hari minggu. Saya baju penggahami. Para biar kita ada kasihan. Rak minum. Yo. Jadi saya pun lingkat tu dia tu tiba. Di tiking ngoluna tiba satu. Forma 2. Para puria patupang. Para mata nilai si putra. Ini kita bapuria. Nah, anak kasihan. Ini pedok bapak itu. Jadi dia mau pihak anjing niba, kai botol niba, anak niba, kabere. Berarti kamu pengalah ini. Bapak udah. Asyik ring kat di baino. Daksai honok. Saya pura ring kat di baino kuau. Ima harus baino di baino wadanya. Dia dak dua. Siap tiki tunggu dia. Ima harus do inung benehian. Saya lihat pura ring kat tiba. Ima sih honok kutu kamu. Tiru kamu apa ni? Pangalah ni bapak udah ring kat do di baino. Tuhan, apa lagi tu ibu sendiri? Semua dia anak sendiri. Mau lupa pada si manipan, di bawah tu rai di dan bagaimana? Dari Malsangonau, Tibudo, Marala itu lakon. Sesuai ala diikati pemilih. Ala seperti milioni dari bodohan itu tu satu Marala ala. Ayo ama helan nak koruptor. Ima baru nak Tibudo dari damang mai. Siap kebagasan dulu. Mulai ngadong akan siulau tu tanah lalu itu tiki bosolas kon. Saya honor dok nerbaga tidak kapal hubasan. Naringga situ lakon sonang gotok tu nahilan. Setiap bulan sudah akan ulau tulangnya, abang tulangnya. Ngerti tidak tong jak kapakatayod kadia lang ke kompakan sudah diikati pertuturan. Hormat doh kami nak kata nak kon bebas tapi sopan karena macam patan nak bebas sudah honor nak lagi sopan. Dari tersongon ini di hamuna akawereku yan narini mas taring ko kaya tu wereku nanya aku mau sampai ke sebulanan asanod dito sanod daw na dari minggu alay taktopan cenau hudi kita boleh dengan aku kata lagi kon na di minggu bota di sanod dari minggu lasu cerita ada mulado lekon dia keperbalohan ang do dua anak katok ko nang perbatang holak kulang tembus na katalang sadari ang dumaning tulari bihan itong isa rin anak kauman nausbi ay sila ito magulhoram nariwalok ng kutu garit na sito nga ito si Mamki na garit kong mga lusiyaw galahoro tulang ito nahon layon na lalo na dicerita ito tulang narapat kamu ditarutu sisa minggu ini garit kong na dari minggu tuaw matahori dah nani dok apa itu ngolodog dito na wala lenak sa minggu hangat tong repak dolek kon ala di baik pamaret pada zoloi bimbing atu desa tertinggal di Pazepek main dohot IDT impres desa tertinggal na dok gorni na zoloi dilihat dengan tua-tua ke masyarakat dan aku legacang huruf kata ayi mulu budak kia debe sifat orang alai bawe nun anu ngalapotan jadi memang ngamereng aus pasikak na pala aku waktu panin nause jadi tak kayu sanau mul orang akan dikuli hang sampai mar 2 tahun kon mar miam doro lekon mul tamonom dangarok pasaru layon meradu pak isitu ka udok kodok pasaru memang bomotu beredang terbatas di permengon naik kena matuhan liwat tamonom dang buhawi marmiam mul terlebak bereku sito ngamanom tuta patar long beroda ngada jadi jepek pataki ay nari minggu yang kata saya tidak tari waktu para leoni menjadi sudena yang hauna aka gerekku
tiruhau na manaliari. Nata euro halak na manaliari. Aong hapuasan ni, aong napodok na diroha. Ada yang kedua ngaliari juga. Boy pasahatan, song kata na tuatu yang ngahudok. Main na bane-bane bayo untuk ninoton. Ha na manaliari, dang boy sorok kat ninoton. Gudang berkesan ni laptop kuingot. Asangan silangin na, tapi lau ngerti tak. Sirang maraliari na, itu sto sudah tiada. Tak ulang amat yang ini, itu sto sudah memang tiada. Jadi sasa di satu tiang. Nunga saat akah tanuli berkali Tuhan yang nak kenilakon saat dua pemunga penggalian pemerasanin. Jadi buat kami disongon atas bunga nami itu lekko saat kami itu nasa letak Gabi, bagat batarus. humulai hami terterani asa badamang madihami gotang mula-mulai las padu mat sopa-sopai
soniro ni tua asa sa masulu sa matugotian ni tigaras liling matong hitong mangulu sa matubang gabian sa mahita saur jala horas Madu. nuai pe pate nami Gabi ama. ujungan nami matortor badamang ma kasahatan nih baru ma kisidiyo na totong dobe hita boy tados di bagasan tikyon di bagasan hahipason ni daging di bagasan uduk ni roha ima dinamang ulahon adat saur matua nilai namyo sian nama muka sian acara demi acara satu sipulna di bagasa tikyo di ulau kamudo amang boro saluhuna di adat habata hotai lau sudedo taruli di akka si pangano si inungon lasu aksoni di akka perjabaran nagok nahopar maradopor saluhna mangajana saluhna horong ne hami hula-hula sude nai Muhammad teo kami me sian horong hula-hula asa soon nidok ni si tua-tua do horong nami tarsingot dinanaung pinatu pamunai saluhna dinanaung kupar saudio kami asa tobak ni balong maparasaran ni leang-leang horas mahami saluhna si mangazana horong ni hula-hula nama calo tugadana masikak marali di hamuna rajanya mangboro nama ngali nunga di pasahat si mangazana akkahata nauli suak songoni do hobar tu ada niabata hota las suak songoni sak kami horong ni hula-hula nasaruhut ni adati nunga tolak ni gogo nami hula ho kami maradopon hamuna yanakon nami raja nyamang boro nami marga 5 juta sayang dia meto di sahapot di batamai di barsabuang muna dua mai di abaramuna jujung mai tong di 5 juta sude poda gabe poda naudi nanaung pinasahat ni terlumo bisa luhukna hula-hula asa dohonom ma songon nidok ni situ tua asa tertuin na du tio-tio nang hatani lote poda gabe poda pasu na pinasahat ni saluhutna akan na tua-tua soksoni nang hula-hula pangidua pinta matok tu debata sayunang muba sayunang matong mos madu asa harbangan matong dalatu tetangga badatuk dalatu jabu pasu gabi pasu horasi takas matong dokonon nami apamu mayatong hot martongani je madutu alani amang boro kupasata mabartikyanon apo Raja dia matas daripada lihat nalut kalau mau binai di bulan nami 2 bulan nami udah isi jam 1 tahun amang raja inang suri pada panggil naminya tuamu asal kamu hamil di dalam yang muna asal kiat di bulan ini nah tua-tua nanya sehat tani ditinggal dulu yang semua lima nang dihamu raja nami nang dinalaw mulak dihamu saya diramut itu watama di perjalanan muna satu rodi inganan muna watama tutong naman dongan kita selut dan betima tak pasah matulakku Amata Raja inatas suripada melihatnya Allah terlumoi marihamu raja nami raja ni tulang nami raja ni hula-hula nami salhut nama mama nasu tapat doa kami nung ngatung merliat hamamang raja nami lau pasahaton atapasu atapoda nang tangiang tuhami munanya suhuton terlumobi ma dihami pinopar ni damang namion
Asimatong rohani mata di bata di hami marhite-hite tang yang muna. Saya saut ma raja nami hata pasu pudat ng tang yang muna di pasaut na mata di bata di hami sa luhut na pinopar ni damang namion. Dang terbalas sami tajabulon tulang na burju sude papay na muna tuhami pinopar ni damangon di sidung marujung damangon sahat no naik tarunot tama damangon tu perbadani alani raja nami marsob pahami 10 jari-jari pasap pusada semajujung mono tu ngadong raja nami nahurang di pabahinan nami di pajakon nami di haroromuna di nalah pasidukon ari-ari ni damang nagurjuon ba mangido mahami Tuhan muna raja nami asa sangon hatan ina tua-tua matutuduhonon nami nauk 10 pitu mai jumadi 10 alu hata poda hata pasu tang yang muna apon nai mai raja nami martongan ijabu matutu songon ima tulang na burju hata pangapuos ya kami pinopon ni damang na burjuon putima kahehe maburuta disanggul marata asa bui Yang bermusik saya kamu ada itu inganan nak Firma koki baul-baul na katarungan. Firma koki lulu-lulu manang akabalan. Horas. Horas. Saja hama acara nafsatu hita. Jumulu mahita marede nomor 525. Nalaho ma'au tunasonang digijang lasta torcoma.
marhiti-hiti guarnya di bata ama, dohot guarnya anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarnya itu di Porbadia. Amin. Hau doha hiyo dohot hanguduan ninna Tuhan Yesus na mangudu doganut na porsia diau ati pemati ibana jaladang mati bi ibana rodi saliling nililing na. Amin. Martangya kita ale Tuhan di bata manawi na di banua gijang nunga di rehoku anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala di dosa nami jala di panguluhulu ibana sa dapotan hati gorang do taguluan kami asi maruham di kami saya jari jala puli mahami asunang madili kami ala naong di juhulungan naniyo patugo mahapor siyaw nami jala papingit maruhan nami makirim di hanguluan sugot asa unang mga dungi kami songon naso tumadaho naso marpakirimoni sa itay timaruhan namin ito kong ay hodo si pangapon jala hodo hapusan namin namarsigat tutuhodo kami sahat rodi hasusuda ni buhal namin. Amin. Asiniro hamadi hamudohot dami siyan di bata mata nang siyan anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siyan hatan di bata ujahat dihita dinalaw pabor haton amang upumanipad duli tuinganan pasatok kinani penetami do siyan sa Tesaloniko pa ayat 10 do sa 10 patsongno didok disi alay naing matakas boto muna aliyah kadongan taringot tuak kanong mundingi asa unang marsak kamu songo nakkanaliban na sumarpakirimon ay mulupur siya hita na umati Jesus dohot hehe sadok tugi honon ni debatado rap dohot Jesus nang akka na moting marhite-hite ibana tak nido sakat na dihamuna hinaholongan di bagasan guar nito at Kristus tergambar do tirohakku goat ni amangon upu manipan upu patakas rupanya pigado yan ako ni nadua-dua siya ni do lao rohaku berarti pangiduan na si manipan didi do si manipan buy hudokon upung gumabayan kuang mati tadi dari si hadok pakirimon siang gowari manang nabuape di huama amani manipan doho dihamu ibotonan na diedo ibotonan na gunay doho perang serta nina toras muna macem belga jadi jolo mai alani amang nado inang majo makatai tafsirnya putih na umay peran ni sahala ama di tonga-tongan ni rumah tanggai begitu vital. Kunci keberhasilan bisa dan sebenarnya tergantung ama. Alaniaha biasanya idola ni sahala ya nakon bapak naido na gabi tiruan nak tega ni tentu liling na songono umur na liling ni umur muna songonina amang natahakolong yawan mangaramoti hamu madiori ngudu-ngudu manarihon mangalihon nariko di kamu jadi terpikir ruhak panarihonon ni amangod di kamu nangdung naon gali pamatang nga kata-kata kami natuari ibu akadongan so Mare dehita muse nomor 300 Sekinan suka-suka di batang lau dua lau dodi sadiling didiling na anin Mare dehita las ditutup mah nomor 335 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sebulan sudah. Oh, ya itu. Sebulan dia. Dorong. Tangan nasi dah. Lapu masuk. Pelan-pelan. Lapu masuk. Bukan carasa pataro na kesusun dengan pagpatak kinani kemulungi sama rete kaberang marata sonang mamurung hona martuay sonang mamurung hona martuay namaradian sian pulau ni namaradian sian pulau ni naniulamu di Hazor Maun jalan namangi ukut surgo naniulamu di Hazor Maun Kali perningotang si majuta. Setano do parmulaan ni daging. Mulak mai gabe tano. Alay Tuhan debata na manopaho. Dohot Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon ho siya dosa. Dohot todi porbadia. Na majagay ho. Ima mangaramoti porbuk ni bakem. Paimaro ari parpudi. Amin martua dua kanamati marhiti-hiti Tuhani olat nyon. Olo ni na todi i. Asa maradian na sida siya nakaudaun na. Ay na mangihutu na sida do akka naniula na sida. Amin martangyak kita. Ale Tuhan de bata manami na di Banua Gijang. Odo de bata na punahami ro di sudengolu nami. Selehon mahiras ni roha di hami. Samarlas ni roha kami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa hatu tangamu matod di nami dohod daging nami. Aso nang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa ilehot tod di mi manugunugu kami asa diramoti kami. Muluhubolu sami ruran ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham sai pamasuk mahami sugut tuha sonangan na sundenggani amin rahmat mahita ditang yang adia manami Indonesia sai di berbagai mawar saya bahara jauh saut malam di roham di benoto kosongnya di Banua Gijang dia matuhami sadari namuduan siapa sisa manusia langsung di dosa di kawan nama dosa Tuhan ulah kami juga itu papujuna berdua saya pakai dengan benar jauh sudah hukum boleh sangat bisa